Karbi risonim soronga je sertalin katalon ponahut India presidenta nangche tongdunji pusi KCS atumpen pachini pon. Jang mini pioneer cap arni KCS Central Committee atumpen amithangasai hemalong pherangke ame ingnipon. Laso pherangke ame long KCS me Chandra Singh Kropen kapachini pon ke. Karbi risonim soronga je ingdeng phokep ke chokmate sertalin katalon ponalong India President Draupadi Murmu sitame nangkache tongdunji aphan lamki chepachini ponlong etlo. KCS Central Committee abitung atumpen chetong damsi laso puthak pachini ponlong etlo. Lapen India President Draupadi Murmu sitame nang chetong dun po pusi lamthe nang chipidun pusi KCS me Chandra Singh Kro pherangke melong ningje pon. Karbi risonim soronga je ingdeng phokep mate sertalin katalon ponke kedamtang karbi risonim soronga je ingdeng plike brasirkep ahutpen pangcheng pon pitlo. Lasi ingdeng phokep karbi risonim soronga je kela ningkan esek ketalon pon berlo. Asona jai megdeng pon bomlo. Lasi laso katalon pon mata jai megdeng pon along anta raratum nang cheto dun berji aphan KCS kong chunbang bidesing rong pipen chuning ripon. Dipu pen birta pangdak pon Karbi Anglong News Channel. Itu Karbi Anglong Autonomous Council ASEAN. Apa itu dulu mau kita pandang dulu. Ya kewanji Karbi ini semua orang aja sertalin kan suka tolong nahut. Bharat presiden mana Bharat Stopoti India presiden Hansiwa Hanji kalau bangsa ke pandang itu bangsa tempel. Jadi itu Karbi Cultural Society kacin wailo, bangsa alam cedon lo, bangsa ke cedon lo tempel. Ini tu aku pai dah kimelo. Kan biara dapat kedamtang tarik trok sian kajirungalong innar orang aja Elephant Festival halas solong itu Indiana presiden nanti kombunda halas solong sih nilai tu muka di Cultural Society Central Committee hinten isi awal sailong pen nilai tu muka cuma sini lah lupa lelo masuk kapal lihat tempel Rastrapati Bhawan dan nilai tuan approval nang pilo, approval nang PC atumi bajina cap apor nilai tuan dar kohora polis guest house along nilai tuan nang hang sadap kitong dulu dan nilai tuan kitong dulu kan sunyi thamlo jadi nilai tuan labang ke nang acup apa mege kali lah nang parjutun me sini tuan probabilities lanji sejak tak bikin cita ke lanji nilai tuan labang so kalau serong aja long sertalin kaso bang di tong bek nang tadi ke tong lo so kampung mai ke nang si punai kalau so kacau dia lo ni tong pagi tu lo so tempe alang di bang nang dunji pujalam cakap sondo si tajak di ulang pot apor penapor itu mana kacau ni pasolong sini mana so kado kami pernah kan di bang ke yang tunggu dengan kacau negeri lah no nang litung lo so a channel nang tu media hinpen kadang mereka kerja rarat mau pantak kepandak konje pan je Karbi Cultural Society hinpen Indiana presiden aphan kewanji Karbi risum sorong aja sertalin ka cukup kalau nahut alui ke cuhang dunji aphan alang ke citong dundo sealang kewanji pan alang cakdo lapan ko putot isi formalities bang na sesuatu final ke final je tanong anu bangke alang bangi pusina cecak dulu. Sebesolan tiap bang senang pangdak di bulu curi. Lepas itu malam kita trek ke alang bantang rata dan curi. Dehori Lakhai Si Baptist Church along kedo anagari upon Arnam pen kilong pon to penapot Arnam kardom pon. Pinini pioneer cap ningkan surihini rain korake thom arni duar baguri kaparlo apar Dehori kudam singnar arong Dehori Lakhai Si Baptist Church along kedo anahem tundo anapan Arnam kardom piasai kedeng pon. Lason si Dehori Lakhai Si Baptist Church along kedo anahem tunatum pen Arnam pen kilong pon to penajok mesen pen Arnam aphan kero pen Arnam aphan kachoro pon. Labang so asai along jasemet Dehori Lakhai Si Baptist Church along ningkan pharo ke chok mondoli ke pon pen kedamtang ningkan pharo kreser kebra inkoira trok aningkan si bangso mondoli e ponlo. Lapena pot akero sitami kicho hang pon mate kachoro pon tu. Centenary Jubilee Committee atum pensi cepatir pipon si bangso jai mek deng pon. Anparta pinila bangso sai ke deng pon along jasemet Dehori Lakhai Si Baptist Church along dun pastor Relipson Singnar pensi me cepahem pupon lo.
Lapen kedo ana hem konglong kedo ana phan Reverend Davidson ingti ke ABC abarim kong chun bang pensi arnam kardo masai deng ponlo. Lapen ajok ningkan pharo isi chok ji dok dok lo. Bang so mondoli ke e laso arnam akang hon kang jin so penajok. Pini kardom pi amotora phaila ke lahenlo. Kado kave ahem konglong pang rum pet pen hum trokebra trok si an amotor ahum dolo. Lapena pot pini kardom pi asai sita me deng pon pen. Mesen pen labang so sai pachun pon long pe me pen arnama phan akero sita me choro pon thulong rapet lo. Bierta pang dak pon de hori pen e lijang po Karbiang Long News Channel. Project ajai mek na puson hello dak dahiri nombor isi monduli long. Militum dahiri nombor isi monduli aprang amen ke dahiri sinara monduli isi amen ki airport. Kita apia ke lapusan si pitik lo la ke kisar sar tum pen singpi than lo api ke kurjon amen pen ke monduli amen ke amen ir yedet sikemi penajok si dehuri yarlok ke jutsi adim lo ladak ne litun ke kasi ladak ke kicheng si arong lo mate kicheng si monduli lo ladak dehuri yarlok bangke kasi angchun si lo ladak ke kasi apia bangke cingki cethan bom pensi dehuri number 1 kasi amen irlo la pensi litum dari number 1 monduli ki sengcheng ke ningkan pharu krisir kebra ingkora trok si monduli seng lo lapen ke pini ke patir pi pon ke ladak nilitum ningkan suri hini ra kre pho ningkan pensi centenary jubilee aphan ada jubilee committee puseng lo napen apurun asap committee he sitamenitum ado gabe sithek er lo na committee he ta committee soan ta nitun seng tang lo napen pindia bangke uthot nilitum arnam pen kilong ahir jumialam celakha dam si dang pi kido agari atum lapen ke dang ni kido agari atum sitame ladak jiwan si ladak jubilee committee chairman pen kado we jaimek deng ponsi pachun ponsi pini ninga pirung alam anam alam pen fi dat anam pen kilong alam hai hirjume ke hang mate anam alam pen kado we singhon reverend ding ki pen ajok si ado we hirjume alam sitame mate adontin anutin apa ning ke pirung ana malam pen alang li pen ajok si ado we munitum pa ning pirung lo la pen ke han pon lo nasi mo ningkan suri minira ningkara trok aningkan kicok amang ke ngitum ningkan pharu kepleng monduli centenary jubilee si halas zohut ke paman pon dia fansi ngitum tapusan si Guwahati saru hojai along jang mini phai krepli arni bihu ke kan kapaklang dunjia sang pimar dipu go boys higher secondary school pathua klamalong bihu ke kan kapaklang jang mi krepli arni Guwahati saru hojai stadium along Prime Minister Narendra Modi ke hai athengno mega bihu ke kan dunjia sang pimar pini dipu go boys higher secondary school pathua klamalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang, MLA Bidasing Inglang EMMAC Lapen Deputy Commissioner, Superintendent of Police Atum Angno, District Level Mega Bihu Kekan Paklang Tekang. India Prime Minister Narendra Modi athengno jangmi krepli arni Guwahati Rongsopi Saru Hojai Stadium along Thidung Bihu Kekan Paklang Ponji. Laso Farman Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Penta Bihu Kekan Kapaklang Dunji Aphan Chisik Chedang Pontanglo. Pini Dipu Gob Boys Higher Secondary School Pathua Klamalong Bihu Kekan Kapaklang Dunji Au Korjangatum Bihu Kekan Kapaklang Pon. Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Alangli Bihu Kekan Lang Dunsi Hirjume Pidun. Bihu Kekan Kapaklang Dunji Aphan Bhara Anutin Aphan Suri Hinini Atangka Kipi Ponji Alamta CM Dr. Ronghang Pen Pachini.
Bihu ke kana tuma phan aning kapathi dunjia phan bangsuri pho Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong arat mega bihu lang dunji puta alangli pherang ke ভাৰতৰ phan জনপ্ৰিয় pachini. মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ News হিমন্ত report বিশ্ব শৰ্মা Karbi Anglong News Channel. তেখেতে নেতৃত্ব লৈছে যে আমাৰ বিহু উৎসৱটো যাতে বিহু সেই বিহুটো যে বিশ্ব দৰবাৰলৈ যোৱা সপোন গতিকে 14 তাৰিখে উৰুকা দিনৰ 13 তাৰিখ উৰুকা হ'ব আৰু 14 তাৰিখে গোটেই নাচনীবিলাকৰ অসমত বেলেগ বেলেগৰ জিলাৰ পৰা আহি প্ৰায় 12,000 নাচনীয়ে আমাৰ সুৰজাইৰ সৈতে নাচিব আৰু সেইদিনা সেই কাৰ্যসূচীৰ দিনতে পৃথিৱীৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সেই সভাত উপস্থিত থাকিব প্ৰায় 20 মিনিট একেলগে 12,000 নাচনীয়ে নাচিব সেইদিনা এইটো বিশ্ব এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিব প্ৰথমবাৰ একে প্লেটফৰ্মতে একে জায়গাত একে মানে সাংস্কৃতিক প্ৰায় 12,000 নাচনীয়ে নাচিব সেইটো এটা বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱা অসমীয়া যেটো কলা সংস্কৃতি যেটো আমি পৰম্পৰা পৰা যেটো মানি আহিছোঁ যেটো বিহু সেই বিহুটো যাতে বিশ্ব দৰবাৰলৈ যোৱা স্বাৰ্থত এইটো অহা 14 এপ্ৰিলত আমাৰ সুৰজাই ফিৰতে তাতে কাৰ্যসূচীটো আছে আমি কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং 125 ইয়াৰ পৰা যাব আৰু লগতে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা তেওঁলোকৰ একাউণ্ট একালীন সাহায্য আমি 2000 আমাৰ ফালৰ পৰা কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি দিম আৰু আমি সকলো MEC আৰু লগতে EM আৰু সন্মানীয় বিধায়ক সকলো আমি একেলগে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি সহায়তা কৰিবৰ কাৰণে আমি কৰি আছোঁ আৰু আগন্তুক আমি সহায়তা কৰিম আৰু লগতে ইয়াৰ পৰা যাব আৰু লগতে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা তেওঁলোকৰ একাউণ্ট একালীন সাহায্য আমি 2000 আমাৰ ফালৰ পৰা কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি দিম আৰু আমি সকলো MEC আৰু লগতে EM আৰু সন্মানীয় বিধায়ক সকলো আমি একেলগে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি সহায়তা কৰিবৰ কাৰণে আমি কৰি আছোঁ আৰু আগন্তুক আমি সহায়তা কৰিম আৰু লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আমি টোটেল 5,000 আমাৰ নিজৰ কলা সংস্কৃতি নিজৰ ড্ৰেছ লৈ 5,000 মানুহ তাতে আমি যোগদান কৰিম সেই কাৰ্যসূচীটো 14 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমি যোগদান কৰিম আৰু সেই কাৰ্যটো সফল হ'ব বুলি মই কামনা কৰিম ইয়াৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ 10 তাৰিখ যাব ইয়াৰ পৰা আৰু আমাৰ 5,000 যিবিলাকৰ আমি বেলেগৰ কাৰ্বি আংলং বাহিন্দা ইয়াৰ স্থানীয় বাহিন্দা যিবিলাকৰ জনজাতি আছে ড্ৰেছ গোটেই তেখেতসকলৰ ড্ৰেছ নিজৰ ড্ৰেছ লৈ যাব লাগিব তাতে কোনোবা কাৰ্বি হ'লে কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ বা নেপালী হ'লে নেপালী ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ ৰেংমা নাগা সকলৰ ড্ৰেছ নিজৰ ড্ৰেছ সেই গোটেইখিনি ড্ৰেছ সাজ পোছাক পিন্ধি 14 তাৰিখে আমি ৰাতিপুৱা আমি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা গৈ আমি 11টা বজাত আমি সুৰজাই গৈ পাম আৰু সেই মই কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত যাতে শান্তি হয় আৰু আগন্তুক আমাৰ ৰঙালী বিহু আহি আছে সকলো ৰঙালী বিহু মোৰ ফালৰ পৰা Deba kadum ke pathu ke thega joini pen long kiring tia phan phulunia rata tum karcho. Ke pathu ke katlata ilimonira kailong setami ke misenang theklo. E ok epran ke misen jia phan ke pathu ke kata kenang sot. Lason thak si pinijang mi poni phainer ke bhomtiar ni phuluni constituency ke parlo. Kurna be arong amekar sikari ing ti lapen basa teron pi asopo deva kadum ke pathu nongnam che thangklong. Longkiri ing ti alangli deva kadum ke pathu ke thek ser lapen. Alangli bihek pen setami ke pathu ahin aning hang wa joini. Phuluni arat lapen phuluni APHLC amephu dhuniram timung lapen. Claim rapet atum chetosi alangli phan karchopon. Alangli longkiri ing ti lake thetan along setami ke pathu do olo. Alangli ke pathu dun ke chengsi lake Vaisong Club PSA Phuluni Sport Association along pensi pathu dun pangchenglo. Lapendet ke ASA under 13 junior sub junior along ta pathu dun pen Dipu Morning Star FC Football Club along Cherab Dunsi 2015 ASPL Assam State Premier League lapen non hejong
Niphai thongke praisi jangmipo Hill United FC along pen cherap dunsi Assam along kache thangklong bordoloi trophy along setame pathu dunlo lapendet alangli non owe kimia tumaphan isialam kipupon lake ke charli lake ekae long kenangsot lason thak si ke pathua hin setame kenangsot puning jepon Phuloni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel Pini ladak Phuloni Hawar long kurna berong long kring ti aphan media butung kato kawe ladak Hawar rat tumpen isi alang lephan kapre ka tournament along kacepati tu napot madang te alang lephan karchu madang te ningkirun lan suse kapre tournament long liga long pathudun japhan lapen uwe kimia tumhan ki bang uwe kimia tumhan lam sose aning ki parung labang so long kiri tia phan pini a hemalong ele tum hawar tum wangsi lapen media ka dogwe abutung tum wangsi labang so karchu masih long kiri inti alangli keceng sia bangke ladak Phuloni Sport Association andar lapen alangli tumarong Jungjung alik do kurna berong Waisong Club ko. Laso Waisong Club long pensi alangli kecengsi ke pathu abang ke awar sayan pon lo. Laso pensi akapre kangdeng Phuloni Sport Association long pen alangli pathu cepatir pipon lo. Lapen ke kapre kangdeng long alangli pathu dun lo. Laso alangli ke pathu dun adim ke lapuhan lo ho. ASPL Assam State Premier League 2016 aningkan sitame dipua tim pen labang dipua long lo ke putu bangke lapen Morning Star atim long pen si alang di halabang so 2016 aningkan bangke player selection long dun lo pen halaso tim long si patu dun lo laso pen ke aku putot alang li orja Kabalong Guwahati along 2017 aningkan sitame Morning Star pen alangli puthot ke pathu dun Japan chance long ponlo amar sailong ponlo laso pen non het jo bordoloi trophy halabang so long sitame 31/3/2023 labang ke Hill United di poti molong pen si alangli pathu dun lo lasi alangli ahok tema alangli aphan kanto kabe fokus ke bang ugelang sitame alangli ke pathu bang aning hang u ajok si labang so angdeng bang kapre angdeng long sitame alangli chebor ie dun pen lapen kapre ka Aron Ray pen Chainong ke pona beha ki klematum non puteng tonte bali pathar ke parlo all ND road pen kache tokdun bega ghat dilaujan along Aron Ray pen Chainong chilong ke pona beha non puteng tonte son si behora bazar mur Phuloni lapen Karbi Anglong arlo atok anu pen wansi chokli malo avi pin pen si ponbom adun thu ke ongdung Chainong chilong beha ke klematum Aron alo ke chokli mabe lasi rong rup arlo kilang chari duna kinang sot athe ajoenar lo taki pon ki wanatum ing tonte pusi angkrak pen birta longdun lapen isi cherok tok pen kachilang duna kinang sot polam the lahen lo sorkari gaon bura NOC Village Defense Party lapen seal and purchase Chainong a colors anu hei hui receive avesi ponbom anparta Chainong chilong kelo apor athe beha ke klematum ke naujan malom Mia tum saide kang hukang hi pen jong si ponbor idet lepute matsi khangdun unji athe the ang e ako pensi lahai mia tum naujan pen Karbi Anglong dhansuri aroi nangkap si wangji laso puthak prabjin pen langdun chari akinang sot pusi cherok tok atum pen chethan pon rinti nonamat smugglers atum Rafiz Ali lapen Sarafas Ali pusi pangthek pon News Text Report Karbi Anglong News Channel